ngezambi lenkonzo bonga ukukhuluma okukhulu sekukhulunywe noma ngangathini kodwa ngoba ngoba kuhle ngomuntu uhlala wakhe hlala endlini itekini zabo nasazi bonga nje ukuzokhuluma okukhulu sekukhulunyiwe ukuthi la uhambo yini edinga umuntu mangabe lesigabeni esithile yini yenza ukuyake ukuthi ngathi ngabe abantu bonke bakhona balezi akhulazi le uyona ebesisuso ukuba uzona ngomama wala ekhaya ngithanda kumfana othi nifika la fike yaba udona kuye ukuthi ingane zakhe azamukele nazo indlela bamukele kwaphoke imashini emva lapha owasesekule khona ngaphambili ngithi ngoba abantu bakhona ngoba abangcono bezwe kwenzakalani lo usizwa ingeni usizwa kunabantu esihlele emathempeleni kukuhle kukhonzwa kahle bazonke ababonakala la nabantu phambili asibheke umuntu abona abanye abantu abonakala kahle ngoba uma uyazi impilo kwenzakalani mhlawumbe namhlanje bezokhatha ekhaya usomsindi besontweni baye umuntu ethi nje abonakala ngabaphakela umuntu dalike inkinga sontweni njalo nje bakhona abantu bayazi ngiyentithe ke bayakhumbula ngenye imini mhlawumbe inkosi amakhosi yazwezwe ithula lemini angikhona empeleni emhleni khuluma khona ngobezizwe abashumayeli ekuzokhoba abashumayeli ezingefanele sesiqophile yalezi ngokwezi ingeselizwe ukuthunga uanti kuphela phakathi esikhulu hayi umuntu uanti amgagula yakagula anti ntanga yakhe ngokuthuma lezinto ukuseselisa amakhosazana kuphela uthembeni kwalokho yakhuluma ngoJulayi kwathi ngoSeptember kwakusikhumbuzo senkosanyana yezulu kwakhuluma shwali lo kwamazi wamntwana lo kube kade kutheni pho abilo nje khona umhlaba khona lo pho tobofu uthi nje kumhla inkosi khipha lezi ingubo yabiza yena bizo Zimande alizithe ungena bashumana bakhe ehleni abantu abakhona bafika phambi kwayo bamala ade bakhona ingozi bezobegqokile balezi bayikhumule asibani balezi yathi baqoqa kanti manje nibhekile baphinde babhekale bedwana bhekile baphinde babhekele bedwana bhekile baphinde babhekale yase ithi niyazi ukuthi nje ukuthi niphendwana amaqala onke na baba basasa yathi inkosi ngifuna ukuthi le ngubo oyiqoka engayinikwe yini ngihamba lapha mazonke kulawo okakhulunywa ehleli isikhumbuzo uthi omnye umshumayeli ngenye imini inkosi yambiza yambuza khona wathi bahlala ndaba le inkosi yazo yambiza ithi kuye umshumayeli kodwa wezibukeni ukuthi ngalazo nhle kanjani ubaba ngiyabona kwezinye ihlahla abantu ukuthi abamkhona benze impela ngekho uthi ngenza ngapha umuntu omnyama phansi ngihloso ukubhala abagama abantu abangamthanda umshumayeli ngithe ngifaka umuntu omnyama phansi ngoba nje ngihlobo kubaleki ithi kubakhokheli ngapha isiphiwe esimnyama emahlombe abo ngihloso ukubhala abantu abangamthanda umkhokheli kubafundisi ngapha iphandle ezimnyama ezingalweni ngihloso ukubhala abantu abangamthanda umfundisi besakhe kukhona into eyenza esontweni khonza kukuhle beka abafundisi esontweni endaweni baphatha abantu bahle babili abathathu bafundisi athi nginamthando bathando bani manje imibuzo wami uthi igama lami ngelazi lithi nguphi abafundi abamiswe ingalo angilazi kodwa ngithi ngamthanda uthando bani indaba le umele ukuthi umuntu nomuntu ayibhekisise kakhulu ngoba azazi ukuthi ngomhlaba phela ushona lapha kwamasho sahlala ngisizwe
mhlawumbe uzoyazi unyanga asinayo lapha kwamasho weba ngifika kwamasho na kwakuwumali sibonga lesizwe le umali umuntu owayenesiphiwo umshumayeli eliphiwe leningi sikhuluma ngoshembe nangoshawumpete nangohlabele into izazikene zonke leyo nto yonke awuyithola ke unquma lezweni lakubo kwavela umfundisi omusha ekhona umfundisi omdala levela umfundisi omusha namalo uthi kuyena umalo ngoba umfundisi okhona ukude imino letuzansi ukhona phakathi yena ngandlela awusibani bani ukude futhi mina mangase uvume ngiphathela ngikhuphula kwezombangela akume umalo atele bandla umfundisi laso kunangisonba alisonba ngoba usho umshumayeli lapho ngibamba ngempela wakuthekwa noma thabile kwenzwani ulo mdala satshela lo mfundisi ngoba usho umshumayeli unqumale ngakakhuphuka ukuthi abe umvangeli wagula wahamba ahlala ibandla isikhathi eside anamshumayeli lahlangana lakhetha uNdimande uJesu zoba umshumayeli ingane amasiko uNdimande akaphakanyise ekuhleni utabe uthi usemshumayeli endaweni kaMasuku uNdimande lele ebusuku ubona uhambe endaweni eyihlane inehlahla inentaba enkulu uthi mebuka phezulu ngamehlo la phansi kunehlahla mehamba phansi la ufica uMasuku uhleli phansi esihlahla babingelelana babizana ngabashumayeli Shumayeli hawu athi lo ngasekho umshumayeli siza lo ngahamba akaze ngifike ekhaya ngafika endlini nami ukhiwe ngathi ukhiwe wami ngokuthi ukhiwe mawukho umfundisi lomdala ukuthi bani bani lo mfundisi esinaye akanawo ukhiwe hamba nje libandla lezi umnikelo lentethele umfundisi ngosini nomkhosazana ngithola ukhiwe ungene endlini nami nalo ibandla licela ukhiye intethelelo ngoba nalo liboshiwe abuze lo ophilayo ibandla liboshele inlona ibandla liboshele ukuthi lona kade ngitshela ukuthi umfundisi wami ngale impikisana indaba enkulu esibhekene nayo sontweni leyo makholwa ukuthi umuntu nomuntu alalela unyazi makhulu haleluya ngoba umuntu usemaqhinga lapho umuntu ashakuthandayo nozokwenza ukuthi wena umlalele uwenze phakisho sekukhuluma khona la endlini bakuthangazi ngizakhumbula indaba komshumayeli uMkhizo wayikhuluma lapha ehleni ngenye imini ukhuluma ngogogo wakhe ngicela ukubonga uthi uMkhize ekhula kubo kwakunogogo wakhe owayemnazana ehamba u14 wawenzela kude wayehamba mhla ka13 azobe mhla 15 njalo ku14 uthi ngolusuku wahamba wabeka kusasa emini wabahlala egcekeni ekhaya wababiza kuba umntana wazalana kodwa indaba beza fike bashaya duzane kwakhe ngibone bona ngibuya manje hambile izolo kafika 14 wangena 14 washatshelelwa akumala shona sakhala isigubhu kutshekwa washaya isikhathi la kumele khona phunyule shaya phansi ukuthi captain udliwe kehlelwe phansi lezi sifele sonke nomkhokheli khona endlini kwangena umkhokheli emnyango umkhokheli sifike esikhulu iside ndawo zonke wabokuqhuduze kwami kuthi kimi umkhokheli wakho ngamkhomba umkhokheli wami nakho wathi ngisho umkhokheli wakho wathi nango ngisho umkhokheli wakho kuphetheyo wathi hey wena kanti ngikhuluma la awutsho usaba ukuthi ngidam umkhokheli wami uthi lo lalela awusingi umkhokheli wakho ngoba wena mshayeli kodwa wavuma wathi ngona masibani banayo ngalo igama lakho alikho esifikeni sakhe njengamanje futhi ngasawuvala
kusasa uhambe ekhaya ngoba kusasa uhambe emhlabeni nendlu yakhayo bayiqeda ngibambe manje umntana wami kusayilokho ukuthi bahlali walapho bantambama ngo6 umthandazo ulala kwaqedwa lapho kwahlala ntambama sokuhlwile bangena endlini beziboza kutomgidi bagida kwabashawule endlini usuku gida la endlini baqeda balungisela kulala konke ngo-12 umgobha kwahamba emhlabeni yobe shilo ukhokhelo ofike ebusuku lapha yakho kodwa ukuthi saze hamba emhlabeni indaba inokuvungama esontweni umuntu ophambi kwakho ngamukeli noma ngabe ngasho ukuthi obuye kabona yebo beyisa bona isikhathi esiningi kusho umuntu yakhohle uma ephethe abantu phethe ubani phethe amadoda phethe amakhosikazi yenza beyisa impela kodwa ke kufuneka ubumnene kodwa kuleke indawo yakho ukuthi ube phambi kwakho nje ubekiwe uyena futhi okhola nanhla phansi lo ndawo umnike ungayidedeli futhi indaba inkulu njalo kaHleme noNazaretha sekhohle ukuthi ngawashando la eqaleni themba umkhokhelo nanga namjani ufuna ngakho nje kodwa nikushona ngokwabelunga ngekho hayi ngibele ilele ekhaya lo ndaba sihlakane ngale ndini naye ngibongela ukuthi nangizwe le ndaba ngazi noma sikhuluma noma sikhuluma ngazi cela ukumposa. Amen.